Abusia yamu achiamu akwa bebra so mamuni ama udo biso nsamo yababo no na no pay Sompa television so no ye bana ye de babe somo sa otienka bono ni afumantem ne mu a aha Sompa 98.9 FM sa wo bono east ya techima ne nkransa kentampo Sompa 90.7 FM and asantimantem ne mpota mu nyina Sompa 93.1 FM wadam ntia no pay yatena se ye kase no ne sent no ejibe bia nsam na sua no pay no edoso na poso ni just by election na baso no MPP amanyokuo bie nkrata mu to honum efi na no brother Tuesday no edebesi enran tete ene se nipa nkono ekofa nkrata no omunyina asaso de akokoma party de mpedemfo ye be call no ne yakwa ese ne nema esi ekoye mampani da John Dramani mama so chese tablet bi MPP aba hyase so mo ba be cheche dia ma secondary schools no ye vote wa ena wo mo ede eba beto no so afo a ohwe akwantempo ye ene ho nsensem oyera Francis Asenso ba hyase eba pro obuno East Nkronkro ne bi ekowe sene wonoma akwan ho nsem esi etie busua weni afoforo pi no a ene akeke se ene ne se kasea ba bia wo bia no anope ye ba na ye de aba besomwo mede ede na ya obo amalibia bogabusua fo ye nye brena finsem no ye komankasa emfa emamo ye de bo hyase ye de efra pomdin mo na yedemo akọ National Health Insurance Authority na pere kwanchefo a oda National Health Insurance Authority ano Dr. Abuaje da Costa de atudwa se enei na tra ye no tutuye sebeye na eye katasese dwumdie kankan ne proya National Health Insurance siketuem ayasabia no sike wosa bantuatua de ma wonum eno omososo ayasabia ne nkrata wosom de ba bem National Health Insurance Authority pedifo no na omosha wutuatua omoka no yese katasese dwurimu a ya ne komunya samketua Dr. Abuaje da Costa chese ntutue bia ya wosom de guakom ama sike die basa no a health insurance siketuem free wonom no omo eye ni nyina kaso so omo de dia ya sabia ni nyina no omo ehwe so mbetete saka no de afri ho no Dr. Abuaje da Costa. In fact, it is actually not right that after the National Health Insurance Authority over the last year has made commitment to pay the lower level tier up to December and the upper tier up to October, and facilities are still charging our members. This is not right. We are currently reviewing our tariffs to make sure that it commensurate with the increase in pricing. Once we do that, no facility will have the moral right to charge any of our members in the benefit package that we have provided. Any provider who go contrary to the agreed principles will be sanctioned. So we have our own money. Normally we use it to print our NHIS card. We are saying that no, we will support government to print the Ghana card instead. Are we not saving money? Are we not saving money? We are saving a huge sums of money, and it is forward thinking. Anyone who disagrees with this is not for progress. For we Dr. Abuaje da Costa ene yetene nke one pene kwanche for the National Health Insurance Authority anom yeguso ademu apomdirimo na Department of National Food Safety Laboratory Food and Agriculture Ministry ase de ababetu gya se enche bia omo etenase ye omo mfisi mu ehwehwe memu a wa nipa bebrom pim na omayi mu ene wiase omo ebefiri mu ne nyina yese ye yarewa enketen bia ebetra ni paduanum ya empempi no yetabu ya nidiguso a ebia miti pa mi anase miti ya mi ya da bia ene paracetamol wo ba wi bedu baby no wonom paracetamol no kra no atipaye no enko ne da so atene so wa bra wo so kwa ya sabia ma bia doctor fo wo mo ehwa de kra na ekofa tipaye ne ba no no ada no ho doctor ni twanuro e de man ho beno no mu a afedu baby edu no mu a na enko eno na mpanimfo chese yanwe nyantutu adamo ne yanso sa ne ma nano a etituo no musa ma nipa wu a ebewu kuremu anya asem ketoa Dr. Joseph Bosomtwe eye pani kwanchefo a
okọ yes atena ye we watena ye hwekwa ye ho nsensem oda no nchichimo de ma ye ni aduro bia ye bia ye no ne basabasa ntino ama emo na so aduro bi tinye den kuma mo biye enti ye ka esa enti ko bia we resance no enne enyina ne se eye adia efa dura ena efa se dura ye no so aya sabia ne dura ni maye na ye no ne kwanse ebi ju aye no ma ne buru so enti no ama emo na nka ese ni kuma mo no enyo ntumi kuma mo enti ebasa ya ha ni papa eni penina ade baso na we no eye veterinary services variety eye food safety lab ela ye kaseti enti eye kasa ade ni se ententi no akoyete se abokra no hye de na ne maame ebo ne bebia ebeduru bi no se de fa no we de ne kra na ne maame ipa yi so aba na ne de babu nti na we shiro bi sana emwo we aye ti ama mo na sa koye dun enti emwo na obo ma yare no ebenye bi wo mo mu enduane aye di na ma aye we enwune mu enitina veterinary services directive yari atwe ho se o se ye bebo ndu eye mu se eye antimicrobial resistance ebi enye wiase afama ni na se obeke ya na we ya ba so ko bi edura ye so chloroquine na ye di titi malaria yare ba se sei no se obi yare fa ya sabia ni se enya malaria mo wa ibia no di chloroquine ma wo mo a bo se o mo nya ayare sabia ti expressing emmo wana hu kodikodia ti eku wo mo nti no o mo so akakon bi so adan wo mo abomwa so be ye den se aduro onu plana enye o mo so edum bi enti ahwehwemu otrese ye afi 2050 se ye me ye nya no ho na ya nyiri ye ho antu sa ade na se ye ndura ye no le basa na sia obo se afi 2050 no ni sa 10 million obetumi afi bia for way a Dr. Joseph and also Penny Joseph Bosomchini yetene kanina a yankasi yenura ye checha de ama ye ho ye nomo na fe yare no nipadua no kra na soro ye eduro no ntireje se yade kro no betena so a o se me yade ya ne bekumi o eno susu beku ampa so anko hospital ma doctor for anhwe amawa yemfra pom dine mo na fe yemfa mo enko adweso by election na eba so no na no brother na MPP amanyoko bi nkrata muto honum se obi bia opeso DMP MPP amanyoko demu adweso abaton peso yaso enkofa nkrata ne ye wokọ a wo de 3000 Ghana cedis ne bekọ kofa nkrata no udi nkrata no so na uyiyi nsem ni nyina no na wo sa de command pedimfo enura no a na ye se wo de 35000 Ghana cedis connected to honum no 350 million na ye se wo de aka ho de aba na nipa nkono na busie beto dwaso makofa nkrata wo adweso abaton peso yaso a omo hye ne mu se atua ine ne yesi ayinefo a wo adweso abaton peso yaso benyo mu gidie na omo de tumi ama wonum na omo akodi jonkuma de ewo eyemrase gafiem na nipa nkono enra omo ekofa nkrata omo nyina esa so de nkrata na ekoye no abusia ebidum ene Sompa FM nsemtwefo edi nkomo lawyer Kwesi Nyantachi eya Kane GFA president enei wakwakofa nkrata esre twa ine ne yesa ginefo so omunya ne mugidie na onkodi jonkuma de omrase gafiem na ompri yeyo ene mpuntuo emfa emre wunum na ofa nkrata wieye ere koma mpenimfo enra no twa ine ne yesa ginefo ne bi chese dede ene nyomto omde hia no no na nya asem keto no de nsem sei eto wo manim Amzianfonti we a lawyer Kwesi Nyantachi Kane GFA president na wako submitting nkrata nra na ya party may delegates ne polling station agent ne coordinators ya wamo ekosia no na also sibibi de kire wunu mu a ode sansemi eto omanim enrecho Penny Kingsley Kakari Mensa ono soso kofa nkrata enra wode command pedimfo ono soso ne dia wode eto yanim anie
We are Penny Kingsley Kakari Mensa na enochire mame abna pokuya mo adodo no a esarmani ajusubruni ono soso de nkrata ko enra na ono soso eka bibi kire yen. Yeah, we see challenges by challenges there. We have to and major challenges. Most of the forms. A process. The process now. Every time we start doing and then checking out the other. It's in our other band. And then there's no problem. But if you are, if you say, the amounts that time go and do it. And then there's someone I know all that. And yet, yeah, that's not how you do it. It's a major challenge, which I thought was a challenge. Before the play was too far for me. Yeah. Abzanfonti we mame abna pokuya amwa dodo no a esarmane se jusubroni wa jusu abaton pese aso eno no soso de nkrata akoya na ocheche ni nsemmum de akire ne yeshambo se ejuso de ekoso bia yakopon ya adome ne party mpenimfo betena se na nkrata ya sa nipa nkro no de baye no wo mo anya butre ahwe ni nyina mu na yakopon ya adoma ekine memene ekira Friday wo mo astarte vet no e wa jusu abaton pese aso ekira Saturday sa de ne mesese ya no Monday no na holiday no na fumani so za na ekira Saturday na Friday so enti ekira Saturday na cheso ma start vet no e wa jusu abaton pese aso ye beko ho ye ni bedi ekire ni ye be disqualify no ni amanfo de petition aba ni nyina ye bedi ho nkomo na yamamo aso ate yento aso mfiri ajuso na yemfomo enko honorable Francis asensobo achina tena ye abuzia wa yemrase adwani o wamrase adwafie ma adehye wo bantama baton pese aso sesei mampani asama ne dibre foforo se onkoshe roads and highways ministry no eso na ene washase etumpasa obono east chiman ene mpotemu a akwan aban eye no mpotemu no nyina woko enani akwakodi akire abuzia wo nantimu no okopie eye esuhie ma one nananom ekokusia ekodi nkomo ma omakwan a contractor say ye won potemo no nyina de akwakosie on nananom edi nkomo na honorable Francis Asensubache ensem ode tudwane aban bi beye kwan ama so man we man na yam bibia aban na se de tie bia no ma ba hedi ye sa rose ya me visit die the best starting for bako na ira to so ma se munye didie e man na kufu adoban Dr. Baumia Kahupa. Namunya Gidia Sumamia Tia Bunu East region from the bigger Bunu Afu region. And you put to there. So they buy a Sikaka crack. Who said Bunu East yet a new quarter region. With me and among Ama in Putu. Nasabi one will be a one the back. Na wakati obi say obi na be ba ma se le te bia what mean show obi ba se de wa yo ba it Bunu is no LPP any tie and yes le be me atiti Bunu is ama Bunu is afan Honorable Francis Asensubache ni yete nenke wo yemrasebe dwani o wo mrasebe gafie ma de hye wo bantama baton pesia so ono akro no a esaso ye roads and highways minister we atran foforo mampedi na nado danko akufo de na ko ene wa tiesim ebapro ehwa kwan a aban dia ma contractor se ne esi ko Bono East ene mpotem no na na monto nyina ye hyembo se ye ni edi akiri de bifra to bia wo mu no yemfa enkame mo ye to aso ye de ma ko mampedi da John Dramani
Dramani Mahama tena ye na oni school kwala wo Wisconsin University one krapompene mantema kwa kwedi nkomo eno ye ne se na no no kwa akote se mampede na do dan kwa kufu ado abai ya na dwene se oba be hyase acheche tablet e de amankwala no musua de wosini high school sahudo no mu eno si yei chesomo de kwa koto vote no chesomo de command kwada no a na bring kwada na ni so enti okogina da kam so kwa koto aba na dwene nyina ye na kufu ado baumia na chesomo de ato akwala no vote no mampede da John Dramani Mahama. The basic principle that underlies scholarships is that one, the course the student is going to do is not available in Ghana, or it is a priority course where we do not have enough capacity to train students. And so those are the principles that we look at. I mean, if you want to do an MBA, there are so many schools doing MBA in Ghana today. Why should somebody go abroad to go and do an MBA and be paid for by Ghanaian taxpayers' money? If you want to go and do a Harvard MBA, for heaven's sake, pay for it yourself. And so we must stick by the rules and regulations for which scholarships are awarded. For instance, in our time, we gave a lot of scholarships to go to Scotland. Many Ghanaian students went to Scotland because we had started the beginning of oil production. And we did not have enough expertise in oil production. And so in the 4 years that I was in office, actually in the 8 years from Professor Mills's time, we skewed a lot of the scholarships to students who were going to learn petroleum sector, oil management, accounting, oil sector law, and so on and so forth. The former penida da John Dramani Mahama yetene nke we scholarship we hunsam akwakọ epimsu wo mayimwa se de sikafo no mo ewo bienu wo momma ene yede ma wo nenso scholarship yesi ahiafo no a wo momma etidibua wo no no a ejo munya boafo no na aban ye se enke fa sade wensi wo no ne mfa mo wo no se de mperimfo no a wo mu se esike nyina kogu ombotom no wo sa fa ntrekese ne frakadam kwa bi so e de momma akwakọ chisim opani Stephen Ade Professor Kane Gempa Penimpa Esoso Akasa Edia Fasa Asimi. Those vulnerable are being denied despite their achievements and the rest are true. And I think that something must be done about it, and society must rise against this phenomenon. Somebody was suggesting that there should be a law. I don't think that the law will make a difference. It has to do with making the system transparent. Those who apply, those who were awarded, must be published. And this is the type of information that I expect the media people to be insisting upon. Observe we a Openi Stephen Ade maybe a chemuno ye penny kwanje for that Gempa and not say rector and scholarship on and someone abeye pimsu just baby abefebia and one Ghana for the home come say ade no see e dey ba be boa hia for no mo sika for no a just o mai sika mo dia Ghana hwemu abesi ne no just mo nananom ne mo nanankan so asoso no mu wia e de akwa wurum ne yekoye anase ye bae eno ho nsem eno no yeto so na penny kwanje for the National Commission on Culture and Art wo Ministry of Tourism, Art and Culture na otuo owa hine champon de atuga se baby o man na ba bedro no si amamre ne amane ene ya bakosem si amoho ban ne ankrakra na ntutu ne ya yetete won mo sa amadwabo kese ase yakwa bo okrom hina ben na afi otutu ne na hu baby a obefa pani ensemo de to ye ne moni computer buy must be science can never call like book at all research and now type to be there na ba so enti aliya ko le no na addition yef don ta say be busy addition yef amma any obi akane ni e bre ya hunya abeka le se enti yen no ability to I also ye drum go se and kala na drum enti se I know man na say okay man na ye busy man na ye door and say e be one way to you so that you say ade bi aba one position here e be ma situation e
Observant to weigh a penny quanche for Wada National Commission on Culture and Art and na utu wahine a champion yetening can weigh a Ghana International Book Fair 2024 Jumedia Ecoson or this answer me kotuja na president ya Wada Ghana Publishers Association ano yera asarekunedu yadom and as yera asarekunedu yamu asosono na Jumedi no wasi bina bibia ya furnace artificial intelligence ya aba yese kwabrani timi dane no aso wafa ne phone na say wafa ne computer na say ne tablet na owo internet kakra wo ko bobade no gusu sa no a je say 1000 pages kura be tro dia man computer no ene sa robot no na cheso wa tro dia man nti wo basa na cheso kana yurumi a osi akoya ben o mu computer ne robot na tro dia man sa dia no asase adwuma owiase a Ghana eboro mayim no se de ebesi nya so mfa so ne maye nkwala ne bon no monko ya kwadworo eno so kasa de fa ho launch here be Ghana International Book Fair eboa say yes books and culture in the era of artificial intelligence intino yembuku trotro ene ya mamre ne ya manne ye kaboma sabe for no me no ese ye boye de ne ho ban ne eboa ye ne de ensoso ye bo ho ban sebe ya ye nto yo bo ade de adom ye no entwene enye sa ye wo hwa na bibia ni a abe for no me fidi ena enye maye ene ye ba ne sa ne be ni pa ben ni pa ese ye ne se ni pa ye ni mdifu ye place be ye twetwemu ye sua de na yetimi aye inventions and innovation betimi aye bibi foforo e Observant to weigh a Ghana Publishers Association penny quanche for Wadano penny asare konedu yamwa and yetening ke yerekasiane kwako wi wonyenche ni asia bonte so na nkoso hene no de atuga se ne bota yesi na nusu nyina yesem puntuo na de hie bedie amoma sitinem awie peyo ede amoma no ene ade a eda na koma so nti ote wonu ne mranche de ne mabawa se beya o monsa be ko ma no benya adwuma ye no monkore namba chechire ma eja ensenya adwuma no bonsam kwaku bonsam nkoma ne binye no nti sa ne ma nani ko nye se bia oba betiti obi aba betata obi ani nana adujamfi kumanini ne nsem ode tu dwani no kwasema ekinye bia ni hu memedi nyankyere ne asem koso hene kura no na ne ma bebere ho no ma me makuri o makwan school fo hia bibi ne ma bebere na ma ya makuri na be se na kakre ya ibi tena kunyo isu anana no mode metena kunyo isu yi eye metiri mpo ene makoma so ade senya nkire nya sikuri be fa ne ntoma pa afra no kwasema kinye bie ni hu kuri emabu ne wo mu nyina ni adwuma ye ntimi mfa bibia so nto president so ana empo yewura otumfo a wote kokoso de obetimi no so ye no asante manyina ada no enti ya waboye nkoso hene eni mpanimfo a edida no ne wose hwe se ebe yensu kakra ye betimi aye no ye ne de botimamufo no so min Observant way a nyanche na asia bonten so ne yakoye nkoso hene na adujamfi kumanini be makese ena yete nenkan ningina yese be na mpuntu ebebuso onyenche ne asene na mpotamu ena ma odisa nsem yetu gamsafo ye gina we so na no pay nsem e baba no de be somwo no ye de mo asiha ni asore amoma hene yadubu acha asaso atranse biodi ade acha bi adwumadi atoa moso anope kuku ana chinchin fidi nde maame nana yawo ene ekoba jesi simprimu mu ene Kelvin nom ene de eko television no eso yesemfo penny ene yira asante yebo Benedict manche ne mabawa Sompa TV ne Sompa FM newsroom ebo echidom ama ba bia wo bia ne yetimi bai eba besom medin ede dana ya abo amali bia boga busiafo anope yasa so mama chie bia 21st clinic